Yen bos galon saya wis ora demen, yen kakak wis suka terima, aja maksa maksa nikmat. Apa saking gantengnya, saking ring-ring wong lanang jujur kakang bae. Mama Haji kami kembali bos galon, siap-siap bos galon. Mama Haji kami guru bae wong sing ayu bodi mulu sing masih unyu. Spesial kembali buat yang punya Ego Putra. Jujur kakak bae.